саволи дигар, баъзе одамҳо дар намоз баъд аз рукӯъ дастонашро то китфошон боло мекунанд. ин чӣ маъно дорад? оё ин дуруст аст ё на? яъне бародарои азиз, баъзе нафарҳо мегӯянд дар дохили намоз дастҳошонро то китфшон мебардоранд, яъне рафъи ядайн мегӯянд. рафъи ядайн яъне мебардоранд, дастҳошро дар болои синаҳошон мебанданд ва ҳар гоҳе ки аз рукӯъ мераванд, мисол рафъи ядайн мекунанд, ай рукӯъ бо рост мешаванд, бо рафъи ядайн мекунанд. оё ҳамин мақсад дуруст аст ё нодуруст? ман бародарои азиз дар пешум китоби осору сунна аз аллома, аз муҳаддис муҳаммад ибни алӣ нимавӣ дар пешум дорум. ин бародарои азиз дар китобуш ана бобе дорад, як боб мегӯяд ки боб тарки рафъи лядайн фи ғайри ифтитоҳ, яъне як бобе ҳаст ки фақат мегӯяд дар ҳолате ки одам ният мекунад, мо ният мекунем, дастомон то ҳами рости нармии гӯш аллоҳу акбар мегем ва дастомон ҳами хел баста дар зери ноф мегирем. як боб дорад, мега фақат дар ҳамин ҳолати ният кардан даста бардорем халос. яъне бародарои азиз, ин масъала агарчи масъалаи ихтилофӣ аст, яъне ҳадисҳои дар боби рафъи ядайнам ҳаст, вале дар таркшам барое ки пайравои мазҳаби имом абу ҳанифаам донанд ки инҳо барои чӣ рафъи ядайн намекунанд, инҷа мо даҳҳо ҳадис аз пайғамбари нозанин ҳаст. ба ин хотир бинед, ман яке аз онҳоро ба шумо хонум. ан алқама қол қола абдуллоҳ ибни масъуд ала усалли бикум салата расулиллаҳи саллаллоҳу алайҳи васаллам фасалла фалам ярфаъ ядай илла фи аввали марратин равоҳу салос ва ҳува ҳадисун саҳиҳ. бародарои азиз, рови ҳадис ҳазрати алқама. алқама ин мардак фақиҳи куфа буд, дар замонои расулуллоҳро ёфта буд, вале ӯро дидагӣ нест. ҷаноби заҳабӣ дар нисбати ҳазрати алқама мега имом буд, ҳофиз буд, муҷтаҳиди кабир буд. заҳабӣ мегӯяд ин алқама мега олими ақида буд ва ҳамчунон муҳаддис буд ва шогирди абдуллоҳ ибни масъуд буд. бародарои азиз, мо аслан ҳамин пояи мазҳаби абу ҳанифа абдуллоҳ ибни масъуд ай. абдуллоҳ ибни масъуд яке аз фақиҳҳои замони расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам буд, яке аз шогирдҳои барҷастаи пайғамбар мо буд. оле бина ҳазрати алқама чӣ мега? шогирди абдуллоҳ ибни масъуд ай, шогирди саҳоба, шогирде ки бо пайғамбар буда мешавад. мегӯяд ки гуфт ала усалли бикум салота расулиллоҳ, оё намози расулуллоҳро барои шумо бихонум, яъне бихонум намозеро ки пайғамбар хондааст. фасалла, ҳазрат гузорид намоза. фалам ярфаъ ядайҳи илла фи аввали марратин, мега ҳамун даста чӣ хеле ками мазҳаби худмон мебардорем, аллоҳу акбар мегем, як бор дар аввал ҳамун қадар мебардошту, тамом як бор бардошт, дигар на аз рукӯъ баланд шиданда бардошт, на дигар аз саҷда баланд шиданда бардошт, яъне рафъи ядайн накард. ҳазрати абдуллоҳ ибни масъуд ки ҳамеша бо пайғамбари гиромӣ буд. ана ку мега ҳамин ҳадиса ана се китоби муътабари худмон ривоят кардааст ва ҳадиса иснодша саҳеҳ гуфтанд. ё киян? якум ҳазрати абу довуд дар китоби салотуш, дуюм ҷаноби имом тирмизӣ дар китоби салотуш, ҳамчунон ҷаноби имом насоиам дар китоби салот, яъне дар китоби намоз. ҳар се инҳо бародарои азиз чикор карданд? инҳо мақсад дар китобҳошон анамин ҳадиса оварданд, иснодша саҳеҳ гуфтанд. ин ҷаноби алқама ба ғайри мисол аз абдуллоҳ, аз 16 саҳобаи дигар
حدیث روایت میکنه. از اون جمله نگاه کردم از حضرت عمر، از حضرت عثمان، از حضرت علی، از حضرت ابوبکر، حضرت سلمان، ابی دردا، حذیفه، حضرت عایشه صدیقه، از اینها هم حضرت علقمه حدیث میاره. دیگر حدیث عن الاسود قال رأيت عمر ابن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة رواه طحاوي وأبو بكر ابن أبي شيبة وهو أثر صحيح. جناب امام نووی که در کتابش این حدیث را آورده است، جناب اسود میگه که من دیدم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه را، دویم یار پیامبر، دویم خلیفه اسلام، میگه برداشت دستهاش در اول تکبیر، یکم بار برداشت دیگر رفع یدین نکرد. جناب امام طحاوی و جناب ابن ابی شیبه ایرا مقصد چکار میکنن؟ میارن. و برادرای عزیز و گرامی میگه همین حدیثی را که اسود گفت صلیت مع عمر فلم یرفع یدیه فی شیء من صلات، جناب اسود میگه که اینجا در از بالا میآید از ابوبکر ابن ابی شیبه قال فی مصنف حدثنا یحیی ابن آدم عن حسن ابن عیاش از عبدالله از عبدالملک ابن حسین از زبیر ابن عدی از ابراهیم از اسود. بعد میگه گذاشتم همراه عمر و ندیدم میگه رفع یدین شد. انکو و عبدالملک میگه که جناب عبدالملک میگه رأیت شعبی و ابراهیم و ابو اسحاق لا یرفعون ایدیهم فی صلات. جناب عبدالملک، جناب امام شعبی، جناب ابراهیم، جناب ابو اسحاق، اینها هم چی گفتن؟ گفتن که ما شعبی را دیدیم رفع یدین نمیکرد. این امام ابن کثیر برادرای عزیز جناب شعبی را میگه که امام شعبی را که علم 400 صحابه را داشت، ولی این همچو فقیه هست، شعبی هم فقیه هم هست، محدث هم هست، ولی میگه وقتی ما دیدیمش میگه رأیت شعبی و جناب ابراهیم دیدم، عبدالملک میگه ابو اسحاق دیدم، میگه یا رفع یدین نمیکردن. جناب ذهبی هم امام شعبی را امام هم میگه، حافظ هم میگه، فقیه هم میگه. ابن حجر اسقلانی که شارح صحیح بخاری ابن شعبی را میگه بسیار فقیه فاضل بود. یعنی با همین قدر مقام ها و مرتبه هایی که مقصد امام شعبی داشت، بینی رفع یدین نمیکرد، علم 400 صحابه را داشت. یعنی پیروای مذهب ابو حنیفه بدانند که یعنی این برای چی اینها رفع یدین نمیکنند، تا اینها را ایراد نگیرند که این حدیث مقصد. اینها هم حدیثند، اینها هم نفرای عادی نیستند که ما مقصد اینها را یک طرف گذاریم. خب ابن سیرین میگه که وقتی که من کوفه آمدم جناب امام شعبی را دیدم که همین کسی که رفع یدین نمیکرد و علم 400 صحابه را داشت، میگه دیدمش که یک حلقه بزرگی درسی داشت. ببین حتی میگه صحابه ها اون وقت میگه زیاد بودن. دیگر عن عاصم ابن کلیب عن ابی ان علیا کان یرفع یدیه فی اول تکبیرة من الصلاة ثم لا یرفع بعده رواه طحاوی و ابوبکر ابن شیبه و بیهقی و اسناد صحیح. برادرای عزیز جناب عاصم ابن کلیب از پدرش میگه جناب علی رضی الله عنه را میگه بود که دستش میبرداشت در همون تکبیر اول، بعد از آن دیگر دستش نمیبرداشت. جناب امام طحاوی باز همین ابن ابی شیبه که اینم بگیم که
در مصنفش جمع آوری حدیث کردگی ای، اینم بگه محدث ای، اینم مثل نمی تبرانی و دیلمی و بیحقی و نسائی و ابن ماجه و همینا کتاب دارن در چیزش آورده با اسناد صحیح. میگه حضرت علی هم مثل همین حضرت عمر بودن. خب اینجا چندین برادر عزیز، حتی اینجا ان ابراهیم قال کان عبدالله ابن مسعود لا يرفع يديه في شيء من الصلاة الا في افتتاح صلاة. یعنی جناب عبدالله را هم ابراهیم میگه که من دیدم عبدالله ابن مسعود هم که یعنی فقط در اولی نماز دستش میبرداشت، یعنی همون نیتش میکرد و دیگر رفع یدین نمیکرد. برادر عزیز اینها هستند. اینجا در من چندین مقصد حدیث ها، حتی اینجا بعد قال نیموی، خیلی بعد نیموی چی میگه؟ الصحابة و من بعدهم مختلفون فی هذه الباب. میگه خیلی امام نووی میگه صحابه ها و بعد صحابه ها میگه اختلاف های در همین باب ها داشتن. اما خلفاء الاربعه فلم یثبت عنهم رفع الایدی فی غیر تکبیرة الاحرام والله اعلم بالصواب. حضرت امام نیموی میگه که صاحب می کتاب میگه لیکن در نسبت چهار یار ابوبکر و عمر و عثمان و علی میگه هیچ ثابت نشید است که اینا میگه مقصد رفع یدین کرده باشن. اگر حدیث های صحیح باشد صریح نیست، صریح باشد صحیح نیست. خلاص حضرت ها نگاه کردن، دیدن و سنجیدن که رفع یدین در کتاباشون ندیدن. اینجا یک چیز دیگر را من قید کنم، شاید به همین صحبت من انجام میتونم. برادر عزیز اینجا یک مسئله دیگر در همین باب میگه، همین خود ابو حنیفه میگه مناظره ای اگر برادرای ما خطی سواد داشته باشین، جناب امام اوزاعی برادرها با ابو حنیفه در همین باب بحث کردگیه. میگه اوزاعی این در مکه بود. امام اوزاعی این مردک محدثه، این مردک بگیم یک علمی حدیث هم تا بختگیه. وقتی ابو حنیفه رو میگه در مکه دید، گفت چرا با رفع یدین نمیکنی؟ ابو حنیفه را گفت چرا تو رفع یدین نمیکنی؟ همین امام اوزاعی گفت بعد گفت زیرا که حدیثی صحیح و صریح گفت وارد نشیده. امام اوزاعی را گفت ابو حنیفه. بعد اوزاعی گفت که گوش کن، اگه گوش کن، گفت حدیثی صحیح که گفتی گوش کن، من حدیث ابو خانم. بعد اوزاعی خان ان زهری ان سالم ان ابیه ان ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یرفع یدیه. بعد گفت که جناب زهری از سالم از پدرش از انا ابن عمر یعنی از عبدالله بچه حضرت عمر روایت کرد که رسول الله رفع یدین کردگی. بعد ابو حنیفه گوش که گفته که تو گوش که گفت ان حماد ان ابراهیم ان القمه ان اسود ان عبدالله ابن مسعود ان نبی کان لا یرفع یدیه الا عند الافتتاح. بعد هم گفت ابو حنیفه گفت که حماد از ابراهیم ای القمه ای اسود ای عبدالله ابن مسعود فرمودن که پیامبر رفع یدین نمیکرد. بعد اوزاعی گفت که من با تو از زهری و از سالم گپ میزنم، تو ای حماد و ابراهیم گپ میزنی. بعد ابو حنیفه چیش گفت؟ گفت حماد، گفت حماده که من میگم ای عالمتر و فقیهتر گفت ای زهری بود، ای زهری که تو گفت آوردی. ابراهیم که من میگم ای سالم بچه عبدالله ابن عمر ده این فقیهتر بود. القمه در علم فقه گفت از بچه حضرت عمر هیچ کمی نداشت. القمه را گفت و اسود گفت این فضل بزرگ داره. عبدالله گفت در جای خودش. میگه اوزاعی دیگه یکان سخن نگفت. وقتی شنید بله تصدیق کرد. مقصد مثل امروزه نیستن که در مناظره و در بحث در کشمکش
мардак ки вақте ки сухани абу ҳанифара гӯш кард, олимҳоеро ки ҳазрат овард ва мешинохт, дигар ягон гап насад мекард. бар ҳамин бародарони азиз ва гиромӣ, ҳар амале ки дар мазҳабон ҳаст, шумо фиреб нахӯред. шумо ҳеҷ вақт мақсад барои чӣ қадар ман таъкидтон мекунам, мо мазҳабеда иншоаллоҳ пайравӣ дорем додари азиз ки аз ширкиёт, хурофот, бидъат аз ҳама халос аст. ин мазҳабе ҳаст бародарои азиз ки аз рӯи инсоф агар гӯем, мегӯяд сухани мара дар ҳадису дар оят наёфтем, дар девор зада парча парчаш кунем. мардак аз боварию илмуш гап мезанад. бар ҳамин додарои азиз пайравии мазҳабтон кунед. аллоҳи меҳрубон ҳифзтон кунад. худованд коротонда бароро баракат диҳад. худо хоҳад бо иншоаллоҳ саволҳое ки дар пешам дорам, аки инҳо дар соатҳои хеле зиёд дар кора барои шумо боз ман суҳбатҳо дар оянда дорам. алҳол барои ҳамаи шумо бозам тани сиҳат, эмони комил, вақти хуш насиб гардона аллоҳи меҳрубон. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.